Prilika iz prekida. Za sada smo malo toga napravili iz tih situacija jer odlično skaču Islanđani, da vidimo imamo li neko pričuvno rješenje. Peti udarac već iz kuta, evo to je to rješenje možda. Rakitić, kratko Olić, pa ponovno Rakitić. I sada si je malo zakomplicirao život, ali je uspio to centrirati. I da! I evo ga! I konačno Mario Mandžukić na drugoj vratnici, zaboravili su ga i Mandžo je zabio za 1:0. Češao tamo loptu, ali Mandžo je raširio svoja krila i možda nas vodi ovim pogodkom do Brazila. 27. minuta, vidjet ćemo to naravno još jedan put, njegov 4. pogodak u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Pa morao je ovaj pritisak uroditi plodom. Nije moguće da se Island može braniti 180 minuta da ne primi pogodak. Rakitić iz teške situacije, Perišić je to dodirnuo, samo prebacio na drugu vratnicu, a Islanđani su zaboravili jedinog čovjeka kojeg ne smiju zaboraviti, Marija Mandžukića, i Mandžo je zabio svoj 13. Neka bude sretan pogodak za Hrvatsku. Super Mario, da, ide odmah, čuti iz tribina, pozdrav, povike i uzdahe sreće i radosti. Vranjić, ponovno Modrić. Ostavljeno za Kovačića, Kovačić vrlo lijep prolazak kroz sredinu, Kovačić evo prostora za udarac možda i prema vratima, dolazi Srna iz pozadine, Srna će potegnuti i zabiti, ma bravo Dario, majko te ljubila, 2:0, da je to, ma gotovi su, 47. i kako smo u 3 dodavanja došli ovdje i zabio je Dario Srna u 47. i donio nam 2:0. 21. pogodak našega kapetana u povijesti za hrvatsku reprezentaciju. Zadnji je zabio Južnoj Koreji u Londonu, ali u ozbiljnoj kvalifikacijskoj utakmici, tamo na početku protiv Latvije, možda je ovaj Kujper sudio i pogledajmo to još jednom. Bombetina točno je pala ispred Haldarsona i nije stigao jednostavno pokupiti na ovom brzom terenu, vijuknula u mrežu i Hrvatsku odvela na 2:0. A ovaj slalom, ovaj prodor Kovačića i odlaganje lopte za Srnu moći će opisati kolege novinari sljedećih nekoliko dana na stranicama i stranicama. Pogledajmo to iz ovog kuta. I izvanredna lopta, ona koja ima onaj jedan ono jedno ubrzanje, neuhvatljivo za vratara i Hrvatska ima fantastičnih 2:0 na otvaranju drugog poluvremena. Samo to nam je trebalo, samo to smo željeli.